bakabakira nyine nk'ababishimiye nabo nyino ntashanje miraha urukundo ruracyari urukundo binyuranye cyane niriya hariya mu mahanga birimo kugora nabaye ni Burundi narahabaye nabaye no mu Rwanda nukuvuga ngo abantu baraza ku umukutano sura cyahaba umukutano turi mu kubonera mu bintu bita amakonsere mu gihe amakorari afite nk'indirimbo naho kugira ngo twinjire gaho no kwinjira ufite nk'ibahasha muza kubatererera kugira ngo basore gaseti yabo ariko gahunda za mbere zirasa n'izirangiye ni amatangazo gusa mbaheza itangazo rya mbere reka tubamenyeshe ahantu abashitsi barara Sematungo areba abashitsi n'umenyo barara hanyuma izindi gahunda zihari hari muri aba bashitsi wasabye indirimbo waturegeye ya ndirimbo bivuga ngo ucyaka imaza abantu turaza kuririmba namwe twese nuko nonega igitaramo reka tugiye abashitsi twakoze reka tubakoreshe nicyo cyabazanyiga kuva bakiva mu ngoma nta kindi baje kudutaramisha none igitaramo reka tugiye Revera Filipo atuyora izindi gahunda zisigaye n'umuvuga watumwe bose hanyuma reka twumve Nyasa amazi asenga Imana yereka Imana gahunda zisigaye Mana turagushimiye Mana turaguhimbaje Mana dushimiye izina ryawe no kugira neza kwawe uri wo gushimwa ibihe byose nta yindi Mana ihwanye nawe turashima ku bw'aya materaniro twagiriye ahantu twabonye abavandimwe guturuka kure cyane twishimiye hasigaye mwami Yesu reka tukwereke uyu mwanya bagiye gufata ubashoboreshe ubwabo ntacu bakora ariko turasaba imbaraga zawe n'ububasha bwawe ngo aribwo buganza ijambo tugiye kumva ahantu Mana ridukure kure ridukure mu bidakwiriye ahubwo kugira ngo rituremere imitima yacu kuba mizima no kuba mishasha rero Mana turakwegereje gukomeza ubane natwe dushoboreshe muri byose abicaye duhe gutegera cyane kubyumva no kubyitaho abagiye nabo gufata uyu mwanya ubashoboreshe Mana urakoze cyane taco twabona twaguhagiwanye n'ibyo dukorera Mana kumanywa na nijoro urakoze Mana uhabwe icubahiro kuko nta yindi Mana ihwanye nawe mu isi no mu ijoro amen amen uyu mwanya ni umwanya wacu tugiye kukoresha neza kama kisibilivyo nta byinshi tuvuga amena twanezerewe cyane cyambere n'amashimwe twanezerewe kuntumwa twakiriye usarire tugishika hariya hirya mugatanga twaza tugira ngo nibo bazotwakira neza muri uyu mustari wose ariko mwatwoyekeretse urukundo cyane mwatweretse buri kimwe cyose gishoboka ko muri abanyagikundiro mwishimiye abashitsi amen wacu yuni hani waragize nk'akabazo agira akabazo aho twashikiye bamuhaye ibigori cyane by'imitonde sankugiza akabazo mu nda ariko yaje kumera neza tubishimiye Imana ivyo ngivyo ntitworeka aragwara kabisa kuburyo urugenzi twari tugiye kurusibya ariko abaye nko mu rukerera arambwira ngo yabaye neza yabaye nkukomera zo navyo tubishimiye Imana nukuri nta byinshi twovuga amena twahuye n'ikorari iraturusha titworeka abaswahili nibo bavuze ngo asiye kubari kushinda siyo mushindaji nukuri twashitse hasi twakandagaye kabisa ibintu bimeze neza twabonye muturusha byinshi muraririmba hari abakobwa bigitangaza cyane babaririmba neza amena nukuri tudatinze jewe bampaye umwanya uyobore ariko kingene ibintu bimeze nta mwanya wo kujenje kano dufite reka twegereza ijambo twakira ijambo batubwirize nibamara tumenye izindi gahunda zikurikira rero Kanyaraza Zaroti yoza Bwana Yesu asifiwe natwe turashimye Imana ko tugeze muri uno muhana wanyu mukaba mwatwakire neza Imana ibahe umugisha ikindi turashimye ko abo twari dufite bakize kandi ndeme mbonye korari zikuririmba bakazayivuga ndabashimiye cyane ikindi ukugwi no korari yacu n'abantu benshi ariko benshi ntibigeze baboneka ariko nyine
message y'Imana yatambutse. Imana idufashe cyane. Kuri ubwo ndashimye ko ari nje batekereje ko ngomba kubwiriza kuri uno munsi tudatinze kubazanye Bibiliya, reka dusome ijambo. Turasoma Abaroma 12 no kuri 1 utangiriye aho turasoma ahantu nka habiri. Abaroma 1 no kuri 12 haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kurikorera kwanyu gukwiriye. Amen. Reka dusubire dusome mu kindi gitabo kugira ngo tuganire ijambo Imana yanshize ku mutima. Tugiye gusoma muri Nehemiya umurongo wa mbere kugira ngo tuganire. Mu kwezi kwitwa Kisilevu mu mwaka wa 20 ubwo nari ibwami Ishunani, Hanani wo muri bene data, Imana tubabarere cyane, yaraje azanye n'abagabo bavuye i Buyuda, mbabaza inkuru z'Abayuda barokotse, abari barasigaye batajanwe ari imbohe, mbaza n'inkuru z'i Yerusalemu. Tudatinze reka dusimbire kuri 4. Maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, maze mara iminsi mbabaye, niyiriza ubusa nsenga imbere y'Imana. Amen. Nyirijuru. Dushatse rero twobumbaza Bibiliya zacu ngo dutegere ijambo ry'Imana. Tudatinze murabona ko ari amasaha asa nakuze ukuntu, kandi murabona ko turushe tuvuye ahantu kure kuva mu ngoma kagera muri no muhana wanyu ni ahantu kure cyane, ariko turagerageza kubwiriza ku mwanya muto kugira ngo tuze kubona n'umwanya wo gufungura nyine no kuruhuka. Imana idufashe cyane. Amen. Tutavuze ngo amajambo ngo yanditswe na naka, iki gitabo cya Nehemiya cyanditswe na Nehemiya, naho Abaroma banditswe na Paulo, ariko ibyo ntitubitindaho cyane. Ijambo nyamukuru nuko abantu bumva ibyo dushatse kuvuga. Umutwe w'ijambo cyangwa se teme turavuga ngo gusana cyangwa se kubaka. Bwana sifiwe. Amen. Dutangiriye aho ngaho, hari umushu umwe sebuja yigeze gusigira uruzitiro, amuha ibitungwa biramubwira ati none uko bimeze uzanyubakire irira ruri ryanje, unyubakire n'uruzitiro kandi uzabyubake neza, ko turaganira ijambo rijanye no gusana. Bwana sifiwe. None wa mushi aragenda asambura uruzitiro, asambura n'iruri, arangije azana ibiba bigeze nko kuri bingahe gusa, agenda afata bya biti yagiye asambura byose arongera byongeramo. Urumva ko atakoze inshingano sebuja yamuhaye. Imana itubabarire cyane. Urumva iyo bakubwiye gusana nugufata ikintu cyasambutse ukagitangira bundi ukacubaka neza, nka kurya twubaka inzu y'imigano cyangwa se ibiti ukayubaka utarize gushiramo biga biti byaboze cyangwa se ibiti bishaje. Imana itubabarire cyane. Urumva ko wa mushi sebuja yaje baratongana, urumva ko atamumereye neza, yaranamwirukanye. Imana itubabarire cyane. Ariko twebwe si ibyo tuganira, turaganira ku ijambo ry'Imana. Ngo bukeye ngo Nehemiya ngo bamuzanira ngo inkuru ngo zuko ngo iwabo ngo Buyuda hasenyutse, ngo inkike ngo zose ngo ziri hasi. Arababara cyane. Bwana sifiwe. Iryo jambo murarizi, mwagiye muryumva cyane, ariko niryo nshaka ko tuvuga ko turaganira ku ijambo rivuga ngo gusana. Bwana sifiwe sana. Ngo bukeye ngo agenda ngo ku mwami, ngo ababaye cyane ko ngo yari umuhereza wa vino. Ngo ashitse ngo umwami ngo aramureba aravuga ati se Nehemiya ko mbona ubabaye cyane niki? Aramubwiye, araceceka. Umwami kuko yari amukunda aramubwira ati mbwiza ukuri ikibazo ufite. Bwana sifiwe. Nehemiya aramubwira ati nkuko mbona
iwacu inkike zarasenyutse zose ziri hasi, kandi ngo n'ibituro ngo by'abasogokuruza ngo byose ngo byatonze ngo igihuru ngo byose ngo byarangiritse birasenyuka. Bwana asifiwe. Umwami aramubwira ati ese niki no gukorera? Nehemiya aramubwira ati nuko mpura ubusa ngasubira nkaja gusana inkike nkazogaruka. Bwana asifiwe sana. Nibyo duhaye tuvuga. Rero ngo umwami ngo abonye umubabaro aramubwira ati ntacyo uzohaguruka ugende. Aramubwira ati noneho kwango nzoce mu nzira, urabona muri ibi bihugu byose uyoboye kuko bari Babuloni, ati noneho uzompura ubusa kugira ngo aho nzoca mu bihugu byose uyoboye bizogende neza ntihakagira umuntu uzonimira. Bwana asifiwe sana. Tudatinze Nehemiya arahaguruka yazanye n'abagabo benshi, araza ngo agere mu gihugu. Hari abo yasize batari barahunze, batari barajanywe nk'imbohe. Ashitse Nehemiya atangira gusana inkike, ariko ijambo ryambabaje ni Imana tubabare cyane, nuko ngo yasanze ngo ni kanisa ngo barirukanyemo abantu, ngo hari ngo umutambyi Eliyashibu ngo aragenda ngo zana ngo Tobiya, Sinebarati na Geshemu ngo bashiramo indani. Imana tubabare cyane, ngo abarinzi nabo ngo barahunga. Imana tubabare kandi asante sana. Nuko ngo bukeye bwaho Nehemiya ngo atangiye kubaka, ngo nibwo ngo Sinebarati na Tobiya na Geshemu ngo bamuhamagaye, baramubwira ati ngwino duhuriye mu kibaya. Nehemiya arababwira ngo nta mpamvu nimwe yo kumanuka ngo mbasange, ndakora umurimo w'Imana ungoye cyane. Bwana asifiwe. Ngo nta mpamvu yo kumanuka ngo mbasange ko mfite umurimo ndeba, mfite igikorwa cyo kusana umurimo w'Imana. Imana idufashe cyane. Nehemiya ngo atangiye gusana, aramubwira ati waradusuzuguye ariko ngo uribesha wa mugabo we. Arubaka agejeje hagati, aramubwira ati noneho ko bimeze, izo nkike nubwo uzozuzuza n'imbwebwe izohatambuka n'isetaho zameze senyuka. Imana tubabarere cyane. Ariko Nehemiya abwira abo bariko basanana inkike ngo mwihangane muze mwubaka, dufite abanzi benshi hirya no hino batuma tudasana umurimo w'Imana. Imana tubabarere cyane. Batuma umurimo w'Imana udatera imbere. Imana tubabarere cyane. Ariko mugomba kwisunga Imana kandi mukavuga ati ko ndakora umurimo w'Imana, nta mpamvu yo kumanuka ngo mbasange. Imana tubabarere cyane. Satani naguhamagara cyangwa umuntu, murabizi ko muri isi harimo ibicantege byinshi, azoguhamagara ati ngwino, ariko kubw'agaciro k'umurimo w'Imana uzomubwira ati ko ndasana umurimo w'Imana nta mwanya mfite. Aravuga ngo tudatinze ngo tuzoza twubaka, ngo intwaro imwe ifate icyo gusana cyangwa sibuye, iyindi ifashe intwaro. Bwana asifiwe. Ni nako Bibiliya itubwira. Ubundi iyo ntwaro twegeranya na Bibiliya. Bibiliya ni intwaro idufasha. Harimo ubutunzi, harimo ibitungwa, harimo ihene, harimo inkoko, ikintu cyose twifuza kirimo hano muri ino ntwaro. Niyo tuzokoresha mu gukubita Satani n'abanzi bacu. Imana idufashe cyane. Nehemiya ngo arubaka, ngo amaze gusana inkike, ngo aragenda ngo mu rusengero, ngo afata ngo babantu ngo Sinebarati na Tobiya na Geshemu ngo bari barashizemo bakuye hanze. Imana itubabareye cyane. Kirazira gufata umurimo w'Imana ukawuvanga n'uwo hanze. Sinebarati na Geshemu na Tobiya barafite izindi ngeso. Imana itubabarire cyane. Aravuga ati ntibishoboka yuko Imana nshobora kuyizana ibyo hanze byo kwa Satani nkabihuza n'ibyo mu nzu y'Imana. Imana itubabarire. Kirazira gufata ibyo mu nzu y'Imana ukabivanga n'ibyo hanze, kuko Imana yacu ntabwo izibangikanya n'izindi mana. Murabizi igihe banyaze isanduku ry'isezerano Abafilisitiya, Imana idufashe cyane. Muzi byabaye ko bagiye bafata isanduka bayiraza n'Imana yabo Dagoni. Imana itubabarire cyane. Ariko kubera ko Imana ya Isiraheli itazibangikanywa n'izindi mana, yamivuga ati njewe navuze ko ndashobora kubana n'Imana z'ibigirwamana, ati ndaza kuyereka. Imana irayifata mu ijoro, irayikubitagura ikubita hasi. Imana itubabarire cyane. Ngo baravuga ngo Imana ngo zarwanye ngo reka dusubire, barayivyutsa. Ngo ariko ngo bukeye Imana ngo yamifata ngo yamikubita, yamigwa yubamye, ngo yamicikagurika. Ngo yo bamavuze indura ati none Imana ya Isiraheli none iratumara. Murabyumva ko Imana yacu itazibangikanywa n'izindi mana. Kuri ubwo rero musa n'umurimo w'Imana. Hari ijambo twasomye mu Baroma 12 no kuri 1. Bibiliya yatubwiye ngo nimutange imibiri yanyu, gatangira kavuga ngo niko bene data
ngo ndabinginga ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima bishimwa n'Imana. Nutanga umubiri wawe uzaba usanye umurimo w'Imana. Nutanga umubiri wawe uzaba usanye inkike. Nutanga umubiri wawe uzaba usanye umurimo w'Imana. Umubiri w'Imana niki? Umubiri w'Imana ni uyu wacu. Urusengero ruba mu mitima yacu. Hari umuririmbyi nimba ari korali yo mu Rwanda yitwa Robot ivuga ngo se ngo ntimuzi ko imibiri yanyu ari ishengero ry'umwuka wera. Ngo rero ngo umuntu ngutsemba ngo urusengero rw'Imana ngo Imana nayo ngo izamusemba. Imana itubabarire cyane. Murabona ko Nehemiya yakoze ibintu byinshi. Murabona ko Paulo yagiye adukebura. Bibiliya izi dukebura kenshi ngo dusa n'umubiri umurimo w'Imana nako. Imana itubabarire cyane. Kuba Nehemiya yaraje yari afite ibikorwa byinshi. Yari afite akazi keza, murumva ko yakoraga nko muri presidence kuri ubu ngubu. Murabona ko Paulo yitesheje yari mu bantu bakomeye muri Israel, ariko aheba ibyo yari arimo kwangwa asa n'umurimo w'Imana. Kuri ubwo bene data ndabinginga ngo muze dusa n'umurimo w'Imana. Niko bene data ndabinginga ngo muze dukora umurimo w'Imana hakiri kare. Ibi bintu tuzabibazwa, ntacyo tuzireguza, niko ino korali iwacu yavuze. Kuri ubwo rero ndabwiye ngo musane inkike, mutange imibiri yanyu kwango twubaka umubiri wa Kristo, kugira ngo turebe yuko tuzoragwa ibyiza nyuma y'ubu buzima. Murabizi yuko iwacu ari mu ijuru, ariho umukiza wacu ari, kandi ngo uko tuzosa ndikurerekanwa ngo niwe uzoza ngo gushushanya ngo imibiri yacu ngo ayishushanye n'iy'ubwiza bwe. Kuri ubwo rero ndababwiye ngo mutange imibiri yanyu kandi muze dusane umurimo w'Imana, nibyo tuzohemberwa. Ibindi byose ni kubusa, aho tuzubakira ni kubikenyeri. Nta kintu kiza ngo kubaka kuri Yesu. Imana, ijambo ry'Imana rituganze. Amen. Bwana wa majeshi, turanezerewe cyane kumva rino jambo. Rero Mana agenda iri jambo rigira ico ryunguye mu mitima yacu. Turatsinzwe utugaruye urukundo rwarabuze mu bwoko bwacu, urukundo rwarabuze mu mahanga, urukundo rwarabuze. Rero data ngwino tubashe kugukomeraho, tubashe kukugumaho, kuko niwe murengezi wacu. Sandi data uzumvishije kandi ukabikoze mu izina rya Yesu tusenze. Amen. Rero Bwana sifiwe. Muvuga butumwa wacu abwirije neza. Amena. Nta byinshi dufite kuvuga. Amashimwe ni menshi bakunzi, amashimwe ni menshi bavandimwe bashitsi, amashimwe ni menshi. Rero nta byinshi twovuga, reka duheze. Hari abantu bashima kanje amashimwe yanje. Nabonye abantu benshi tutari duherukanya, nabonye abantu benshi cyane. Hariho umugore wa Ntuze wabagaza, nabonye umugore wa Ntuze wa Simiyoni yaje. Vraiment byanejeje cyane. Amen. Rero ibihari reka duhagurutse umuntu ushima agira ico avuze kugira ngo turangize umukutano wacu, turarushe cyane. Rero haguruka. Yesu ashimwe cyane. Nshimiye ku ikaze baduhaye, twabyishimiye cyane. Nongera gushimira n'umuvuga ubutumwa wacu Rukanyaraza Zaroti. Yanejeje cyane. Nje ikorari niyo nakuriyemo, yari korari yanje, ariko nje mvuye Buvira nagiye ku mashuri nyine, ariko mwikonje ngunda kuza. Ico ngiye gushimiraho cyane, ndashimira yuko ijambo ry'Imana ritaza rivugirwa ubusa. Mu cyumweru gishize, kuko maza ibyumweru bitatu hano, icumweru gishize igihe nari iri Buvira, iryo jambo Zaroti yigishijeho n'iryo pasiteri wacu yari yadusomeye. None ahantu haje kunezeza cyane, hamfasha mu gihe Nehemiya yatangiye gusana, ngo ahantu batangire gusana irembo ry'intama. Bivuga ngo niryo Yesu yaje miga yaraza, bikongera bikanavuga ngo yuko nanagaruka niryo remba azocamo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Iryo jambo ryaramfashije, ariko bibona yuko atari ngombwa, biba ngombwa ko kandi Zaroti yongera gushira hiririnda ashizeho. Yesu ashimwe cyane. Turashimye n'ukuri sinorondogara, sindi umuvuga butumwa kwikaze mwaduhaye. Nikindi kintu nabonye kiranezeza cyane, nasanze mugifite urukundo, muracagenderanira, ni muhira nyine, muracameze nk'abimuhira. Ni kwa kundi kuza nyine twakaza tuje kumukutano kera, bakabakira nyine nk'ababishimiye. Nabonye ino ntashanje miraha, urukundo ruracyari urukundo. Binyuranye cyane niriya hariya mu mahanga birimo kugora. Nabaye ni Burundi, narahabaye, nabaye no mu Rwanda,
ni ukuvuga ngo abantu baraza ku mukutano. Umukutano sura cyahaba. Umukutano turi mu kubonera mu bintu bita amakonsere, mu gihe amakorari afite nk'indirimbo naho kugira ngo twinjire gaho no kwinjira mufite nk'ibahasha muza kubatererera kugira ngo basore gaseti yabo. Kiri umuntu ewana harani ni nyamwigendaho. Mwakoze cyane, dushimiye pasiteri hariya, dushimiye n'ikorari yanyu kabisa, mwaririmbye neza. Tukiza kuza kabisa kondigiteri wacu ndi mwamubonye hano yagize ingorane, yaragwajije yatwaye nyine Bukavu kumuvuza, ariko yari yatubwiye ndi bukige twari muri repetition zo kwitegura no mukutano, yaratubwiye ngo twitondere ikorari yanyu. Hari indirimbo twari twateguye ngo no tuzotangiriraho Daniel murayitwaka, kandi naco cyatumye muturusha, ariko murakoze cyane. Reka duheze wari wayoboye gahunda pasiteri asubirana umwanya. Mwakoze cyane. Yesu ashimwe. Turanezerewe cyane kuba Imana yabanye natwe muri igitaramo cya none, kandi twaguwe neza. Ndashimira cyane umuvugabutumwa wacu na Revera Filipo, muzukuri mwadufashije cyane. Ariko ya ndirimbo bari badusabye sinzi ko mwaguruka tukaririmba basi agace gato, hanyuma turaza kumva gisirimba nushima Soleil ni Soleil araza gushima Imana. Turangiza amateraniro none abantu baje kuryama se matungo yumve ajyamisha abashitsi neza, nibyo twifuza cyane. Kandi bakomeje n'umusitari abakeneye kuzojana nabo nta kibazo bazokomezanye nabo, batugire ibihe byiza. Ni muhagurukega shiramo gaseti yo gushimisha. Ariko numva uyu baza gashima none tukabyina shima ariko ya ndirimbo se bashaje tusubiramo. umushaka we ya iririmbire nyuma maze tuzoiririmba ejo turarusha. tuzoiririmba ejo nashima yabashimo gaseti umushaka. reka nshaka gasiri. Yesu ashimwe. Mungu ahimidiwe. Haleluya. Dushimiye Imana kuba tugeze kuri uyu munsi, tukaba duhuye n'abavandimwe twabategereje kera, turabategereza bikaguma bigapfa, inzira zabaye zibi, ariko dushimiye Imana kuba mwaje mukaba mugeze kuri uyu munsi. Imana ihimbazwe. Nanezerewe, ndanezerwa. Uyu munezero muheruka iwacu kiri umukobwa, ariko kuva nashakwa ninkaho ntari imperuka uyu munezero. Iri iwacu, abantu biwacu Imana ibaha umugisha, muratunejeje. Hari akaririmbo kamwe turi mu kumva kuri za gaseti, ninkaho ari akiyepfo mu mushashi. Karirimbo turi mu kukumva kuri za gaseti, kakatunezeza kakadufasha, kambe nkugacishaho gatoya, ariko nikako mu kizungu. Turapfa kukaririmba. Kukaririmba bakazi bamfashe, ndaririmba kavensi gato. Aho twagendaniye Yesu we, ntiwigeze udutererana. Ntiwigeze udutererana. Aho twagendaniye Yesu we, ntiwigeze udutererana. Ntiwigeze udutererana. Aho twagendaniye Yesu we, ntiwigeze udutererana. Ntiwigeze udutererana. Amena. Nanje kubwo guherekeza abashitsi bacu badufashije, nibashika mu nzira bagahura n'ibisheke, ico bazohura cyose bazogure, zobaheza $20. Urupfu yarumize bunguri, umwami Yesu
Ayi